twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira icyumweru cyiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi ku itariki 29 z'ukwa gatatu kwa 2026. Kuri kamera turi kumwe na Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Trésor na mahoro? Na mahoro ndashima Imana. Cyumweru cya mashami cyakugendekeye neza? Cyumweru ndaramutse neza ndashima Imana. Ntabwo ndabasha kugera kuri eglise ngo nifatanye n'abandi muri mashami. Yego. Ariko twebwe nyine muri Katolike buri habari na messe ya nimugoroba. Umuntu ashaka kwikozayo. Yego. Ibintu by'imvange bihagaze bite? Kubushize twasoje ikiganiro tuvuga imvange. Imvange is being cooked. Urumva. Imvange gutunganya. Turi gushakamo turungo twatungurusumu, gushyiramo fly mama, gushyiramo utuntu twinshi kabisa. Utundi two nzajya ntuvuga ari uko banganirije. Ya mu mvange tuzaba turiseriye cyane. Niba uzi ko ufite aho uhurira n'ibirungo, ganiriza imvange kugira ngo iyo mvange igitekanwa n'ibirungo byawe. Njyewe nabonye mu minsi yashize abantu bavuga ati iyo mvange turayitegereje, ndavuga se imvange kabisa buriya se Imana nibishima buriya muri iki cyumweru turi butangire kuyarura. Okay. Reka twizere ko abakunzi b'imvange ubwo ahubwo ngira inama. Buriya ntiyatekererwa mu isafuriya ncyara. Numva ngiye imvange wayitekera nko mu cyungo. Nko mu cyungo. Icyungo se nyine gisanzwe cyaratetseho ibindi. Cyaratetse akungo gashaje. Okay. Niko karyoshye akavange. Ugashyiramo n'ibirunge kandi. Ibirunge. Ejo nabonye amavubi afata umusumara akawujomba mu ifu. Ndavuga nti imvange ubu ngubu ntiyaba ikwiye gutangira. Umusumara uri kwinjira muri matora. Nyiri nyunda agahita avuga ati mwabibonye ukuntu ndenze. Ariko bazazana igiti naho ngo bongezemo uwo musumari turebe niba koko uwinjira muri matera wakwinjira no mu giti. Ejo kuwa mbere tuzaba tureba nyuma ya Grenada nagiye kwireba nsanga ngo ni kilometero 340 n'abaturage batarenga 110. Ndavuga ni nko gukina na akarere ka Muhanga k'abaturage kana n'abarengeje. Ariko ntago ari kibazo nubundi Iceland nayo yari ifite 220 ngahe by'abaturage mu gihe cya Euro. Ariko bitwaye neza ku buryo bageze muri demi finale kandi ntago bakuyemo amakipe yoroshye. So ubukeya bw'abaturage ubwo ntabwo nabugenderaho nka factor yambwira ubushobozi bwabo mu kibuga. Ashobora kuba bakeya ariko bakerebutse. Yego. Hanyuma ntabwo ari byo tugiye kuganiraho, tugiye kwiganirira ku banyamerika bari kwigaragambiriza Donald Trump bamagana politike ze, by'umwihariko kuri intambara ya Iran. Byo birakomeye byongeye kubura. Abantu barabyibuka ko no mu bihe byashize byigeze bibaho ibintu nk'ibyo. Hanyuma tugiye kureba Trésor, umuntu utarakurikiye intambara ya Iran irimo irarwanamo na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi wamubwira ko ihagaze itembere yuko twinjira kuri topic nyamukuru. Uyu munsi ikintu umuntu yabwira abantu batakurikiranye cyane wenda by'intambara ya Iran kugeza aka kanya nuko twaherukaga kubivugaho tuvuga ku bigendanye na ultimatum y'iminsi bari bahaye Iran kugira ngo ifungure umuhora wa Hormuz. Ubu ngubu bongeyeho iminsi igera ku 10, ubwo bizagera ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4. Bagomba kuba ngo bafunguye umuhora wa Hormuz. Hagati aho hari ibiganiro nubwo bwose Iran ivuga ko ngo nta biganiro biri hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abanyamerika bo sources zimwe na zimwe rwose ziravuga yuko witwa Jared Kushner ndetse na Steve Witkoff bari kuganira rwose n'intumwa itavugwa, ariko bamwe batekereza ko ari speaker cyangwa se umuvugizi niba ariko nabyita cyangwa umuyobozi w'inteko ishinga amategeko wa Iran. Ibyo rero bikaba bigaruka kubera yuko n'ubundi mu isura yuko intambara ihagaze aka kanya impande zombi ziracyarasana. Aracyari amamisire ava muri Iran yerekeza mu bice bitandukanye bya Israel. Ubu ngubu ikigezweho ni ukwinjira mu ntambara mu buryo bweruye bw'abahuti ukaba umutwe
uterwa inkunga n'ubundi na leta ya Iran, ariko wo ugakorera muri Yemen. Abahuti rero nabo batangiye kurasa muri Israel. Ibyo barashe ku munsi w'ejo Israel yabiciye amazi yahise bikorera ibyitwa interception, ariko uyu munsi mu gitondo baramutse barasayo izindi misile. Ntabwo baratubwira amadega yuzuye y'ibyaba byangiritse, ariko ibi bintu biraza kuba ni isura ikwereka yuko intambara yatangiye gukomera na Israel, nubwo bwose Israel tuyiziho kwihagararaho. Ariko niba abahuti bari muri Yemen iri mu majyepfo ya Israel, batangiye kurasa muri Israel, hejuru mu majyaruguru Hezbollah iri gutera ivuye muri Liban, igahita ubungubu bavuga yuko rwose hari brigade niba ariko nabyita, cyangwa se batayo y'abanya-Israel yafashwe bugwate, bamwe barabica abandi bafata bugwate. Ibyo bintu ni ibintu mu majyaruguru ba meya bo mu mijyi y'aho ngaho batangiye kurira, baravuga bati iyi ntambara ntabwo twari tuzi ko iri seriye gutya, ibintu biri seriye, abaturage bari guhunga, ariko bahunga guverinoma ya Tel Aviv igategeka ko bagarurwa mu ngo zabo kugira ngo isi itabona ko Israel yasunye, niko abanyarwanda bavuga, yasunye cyangwa se yanegekaye. Ibi ngibi rwose byavuzwe n'umwe mu bameya. Hari n'undi mu meya ubwo wari no kurira, undi we yari yirakaje cyane ari kuvuga ati faut que la guerre cesse, faut que intambara irangira. Ibyo ngibyo rero ndabikubwira nk'ibintu bikwereka ko isura iri kuba mbi. Biranagaragarira cyane muri Tel Aviv n'aka kanya turi kuvuga, nubwo se turi kuze kugaruka ku myigaragambyo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Tel Aviv hari imyigaragambyo isaba regime change. Regime change ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Netanyahu, guverinoma ya Netanyahu niveho. Kubera iki? Barayishinja ko yabinjije mu ntambara zitari ngombwa, kandi abantu bari kuyibizira bya nyabyo. Tel Aviv hafi ya yose iri hasi, iyo bakweretse aerial view, ni ukuvuga kuyirebera hejuru, urabibona neza yuko izi misile supersonique za Iran zayikozemo akazi katari gatoya. Bazakubwira ko casualties ari hafi ya ntabo, abapfuye ukumva ntibarenga 10 na bangahe, ariko iyo urebye abantu ukuntu umujyi wabaye, ntabwo bakubwira yuko hatapfuye abantu. Ni abahanga mu guhisha n'amakuru y'ibyangirika iwabo. Iyo ni strategy yabo, ntabwo turi buze kubitindaho. Warumbwira rero ngo nkubwire uko isura ihagaze ubu ngubu ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabo bari kurira yo kwarika nyuma yuko indege yabo yitwa I-30 na kangahe, ubundi bayizita spy planes. Ni indege ziba zifite uburyo zikozwemo za radari. Ni ukuvuga ngo ni indege ifiteho n'akaradari ifasha mu gukontorora ikirere ku buryo irabura izindi ndege z'intambara cyangwa se izindi za gisirikari ko hari menace ije, bakaba babimenya hakiri kare bagategura ubwirinzi. Iyo ndege imwe rero bayirashe ni indege bafite zitagera kuri 20. Niriya barasiye muri Arabia Saudite. Ni imwe barasiye ku kibuga cy'indege cya Prince Sultan Airways. Prince Sultan Airways. Iyo rero ni igihombo gikomeye kuko ubundi igura miliyoni 700. Baravuga ko kugira ngo bayisimbuze, ni ubwoko bw'indege zisa naho twavuga ko zishaje ugereranyije n'igihe zakorewe, ariko nanone muri performance zikaba zikiri hejuru cyane. Indege z'abanyamerika inyinshi zikiri gukora nizo muri 70 na kangahe, 40 na kangahe. Wavuga ko ziba zishaje, ariko performance yazo ntabwo zirabona izindi zisimbura. N'izindi zirahari zifite technology iteye imbere, ariko izo akenshi zikorerwa nazo renovation. No kuvuga ziragenda bongeramo, ziravugururwa tugezweho. Niyo mpamvu nk'ubu ngubu bari kuvuga yuko kuyisimbuza bitafata munsi ya miliyari y'amadolari. Yego. Niba ufite rero indege nk'izo ngizo 16 bagakuramo imwe, bakubisa ahababaza. Ni radari biri buze no kugira ingaruka nini mu gutuma ubwo bwirinzi bw'abanyamerika cyangwa se uko bakoreshaga ikirere birasaba ko bohereza yindi ndege
kugira ngo ibafashe gukontorora icyo kirere. So, no kuri leta zunze ubumwe za Amerika rero naho hari ibibazo bikomeye ku buryo bavuga yuko bari kongera ingabo muri kiriya kigobe cy'abaperesi. Uyu munsi hashobora kuba hagiyeyo 3,000 birenga, ariko ni nako bari guseta ibirenge kureba niba izo ngabo koko zagira icyo zikora, bagakora ibyitwa invasion ku butaka, kwinjira muri Irani. Turaza kubigarukaho ibyo byose turabigarukaho, ariko nyine mu isura muri makeya impande zombi ziracyahana ibyazo. Ni gute kwinjira muri iyi ntambara cyangwa gusubukura ibitero kw'abahuti kuri Isiraheli biraza kuavantaja Irani? Nabaye nk'ubigakomozaho. Yego. Mbere na mbere mu masezerano ejo bundi twari turi kuvuga ku makondisiyo buri ruhande rwahaye Burundi, n'ubwo bwose ibiganiro bavugaga ko bitari kuba, ariko nabikubwiye yuko Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner bashobora kuba bari kuganira n'uhagarariye Irani cyangwa se parlement ya Irani, ariko bo kubera yuko batarabyemeza turakomeza nyine tubyite speculation. Yego. Turakomeza tubyite speculation, ariko ibyo biganiro icyo bigamije ni iki? Ni ukugira ngo barebe ko Amerika yabona uburyo ya savinga face yayo, ni ukuvuga ni ukwikura mu kimwaro kugira ngo bavuge ko hari ibiganiro biri kuba. Donc Irani yasabye ibiganiro byo buri Irani, impamvu yabihakanye ni uko bayibeshyeye ko ariyo yabisabye kandi atariyo yari yabisabye, ariko ibiganiro byo byarabaga, ndetse n'uyu munsi birashoboka ko byaba biri kuba. Uti rero abahuti birahurira hehe muri ibyo biganiro? Bimwe mu bintu Amerika isaba nuko iriya mitwe Irani irekeraho gufasha abaproxies, imitwe y'abaproxy, ni ukuvuga ngo ni 3H's iyo tuvuze ubwo ni Hamas, Hezbollah na Houthi. Urumva rero impamvu yo kubabwira ngo mureke kubafasha nuko babizi ko iyo mitwe iri serious, bafite ibyo bahuriyeho by'amahame ya Kiyisilamu, cyane cyane amahame agenga abasuni, urumva abashiya kuko ubu ngubu bari ari abashiya. Yego. Abashiyite. Ibyo rero bituma Hezbollah nayo ubu ngubu yakamejeje. Ntumbwire ko Hezbollah ibisasi ikoresha n'imbaraga ifite aka kanya zidafite aho zihuriye na Irani irabikeneye kugira ngo badestabilize Israel. Mu gihe Irani nayo iyo kipa biriya bihugu bindi byo mu kigobe ahari ibirindiro bya Amerika n'inyungu zayo. Exactement. Urumva, hanyuma hakabaho n'abahuti bari hepfo muri Yemen. Ubundi Yemen ntabwo yari iri kugabwaho ibitero cyangwa iki, ariko Yemen abahuti bo bakenewe hehe? Bakenewe kugira ngo nubwo bwose turi kureba ku muhora cyangwa se ubunigo bwa Hormuz bunyurwamo hejuru ya 50% bya petrol ikenerwa, ni 20% petrol ikenerwa ku isi yose. Ariko impamvu ya 50% ubwo byari binje mu mutwe kubera ko abashinwa bo hejuru ya 50% yawe inyura hariya. Ibyo niba aho ngaho hari point d'influence no muri mu nyanja itukura uzamutse, buriya niho hakora kuri Yemen neza. Ni ukuvuga ngo ubwato byibuze bunacitse ushobora kubwibwira ko bucitse, abahuti bagahita bucitse, abahuti n'ubundi bakaburasa. Iriya influence rero baba bayikeneye cyane. Ni nayo mpamvu ubona Israel yari iri gushyigikira cyane hano muri Afurika, igushyigikira ukwigenga kw'igihugu cyitwa Somaliland ikora nayo ku nyanja, ku buryo Israel nayo yahita ishyirayo base ku buryo izajya irebana n'abahuti direct fresh. Buriya abantu ntabwo bahita bandastandinga ni iki gishishikaje Israel mu kwemeza Somaliland nka leta yigenga. Nuko nayo ikora ku nyanja itukura, ku buryo ibitero by'abahuti bazajya bashobora kubyinterceptinga bitabagoye. So abahuti rero kuba batera bafasha kurinda ntuza iriya nzira y'amato, noneho bakanafasha mu gutera nk'ibyo batangiye gukora, bari kohereza amamisire muri Israel. Ni ukugira ngo badestabilize none Israel iterwe mu majyaruguru, mu majyepfo na Iran iri gukubitira hejuru. Urumva Israel nayo irasumbirijwe, aka kanya nta naho bafite ho guhungira cyangwa se bya bindi byo kuvuga ngo barihagararaho n'ibiki byose. Bibi Netanyahu biragoye kumubona ari kuvuga ngo
ibitero bya Iran biri kwibasira abasivile, ni ibintu bitemewe n'amategeko, bari gukoresha intwaro zitemewe ku ruhando mpuzamahanga. Bibutse ko hari amategeko abaho, yego, kandi biyo babaje kuri kirimbuzi kubera iki mufite kirimbuzi, baravuga bati twebwe ntabwo twigeze dusinya traité de non proliferation ni Vienna Treaty. Iran yo yarayasinye, niyo mpamvu Iran ivuga iti twebwe amasezerano bwo kutikungahazaho bya kirimbuzi. Urumva Israel yanze kuyasinya ku bushake, niyo mpamvu ejo bundi bakubise kuri ntuza kuri centrale nucléaire yabo baravuga bati tukatubayeho, bati muri kwiriza mu biki ko n'ubundi mujya muhakana ko mufite kirimbuzi, ubu noneho mwajya mwabyemera. Ibyo rero ni ibintu bikwereka yuko abahuti n'aba Hezbollah, Hamas niyo ntaza ahantu yarengeye nayo mu gihe Hamas ariko menya bari barayishegeshe muri kiriya ntambara ya Gaza, biragaragara rwose. Ubu ngubu nibwo ndi kubibona rwose, akaba niyo mpamvu itari kugaragara cyane rwose. Yego, hanyuma twari tuvuze aho ngaho ku bahuti, ariko ku rundi ruhande twagarutse ku kwinjira ku butaka kw'ingabo za Amerika muri Iran. Yego, nabonye abanya-Iran bavuga bati turabategereje iyo troops on ground nibaze abo basirikare. Urabona iyo possibility gishoboka yo kuba Amerika yakohereza ku butaka abasirikare bo kurwanira muri Iran? Niba bikora, ntabwo ndi impuguke mu bya gisirikari, kandi niyo naba mbiziho ntabwo naba mbizi ku rwego rwo gusobanukirwa tactique militaire z'abanyamerika. Ariko ikiriho cyo nuko hari ibyitwa natural barriers biba muri Iran. Iran mu ntambara yamazemo imyaka hafi 8 bari kurwana na Iraq yakoze ikosa nk'iryo abanyamerika baba bagiye gukora aka kanya, bohereza troops on ground muri Iran. Iran igice cyayo cy'iburengerazuba kigizwe uvuye ku mazi, aho bakora ku mazi hatoya, ndetse n'ahandi hakurikiraho ubusanga ari imisozi y'amakoro gusa. Ubwo abantu baza abatalibani muri Afghanistan n'ira misozi barwaniramo, uhita ubigereranya. Yego, uhita ubigereranya. Ni ibintu bo barahametriza, ahashoboka kunyurwa barahazi, niho baba bari. Ahatanyurwa bo barahazi, ntago birirwa baharamfarusa cyane, kuko barabizi ko wowe ushobora kuzahagenda inyota n'intuza bikakurimbura, kuko harana ubutayu. Twibuke ko reba imisozi iri mu butayu nayo y'urutare. Bo bakora strategy yo kugutinza aho ngaho, ahubwo ntushobore no gusubira inyuma. Bagasekiriza ikirere cyaho ku buryo nta ravitaillement ishoboka, no kuvuga ngo ubufasha wakenera, ibiryo n'ibiki byose bitakugeraho, hanyuma bakaguha ibyumweru nka 2, bakagutegererezaho. Bakaguha ibyumweru nka 2, ukamara imiti yawe, ukamara ibiryo, ukamara amazi, barangiza bakakubwira ati okay, ntugisubiye inyuma, nturi n'ubujye n'imbere. Ibyo bintu byakoze ku banya-Iraq, kandi wumve ko abanya-Iraq bo at least bari familia, bari baziranye n'icyo kirere cyabo n'ibiki byose. Imagine rero umunyamerika, buriya abanyamerika baradukanze ngo ni igisirikare gikomeye muri logistique, ibikoresho byabo n'ubuhanga bwa technology n'ibiki byose, ariko boots on ground n'abasirikare nk'abandi. None urashimangira ibyo Muhozi yavuze ko babakubita baje muri Uganda ku butaka. Muhozi yaravuze ati twabari marimo. Oya, ahubwo ni papa we wabivuze, ariko uvuga ati mu kirere kubera ko mufite ibintu bitureba tutabireba, aho ho ntabwo twagira, no mu mazi mwankoma, ariko ku ntuza no ku butaka muzaze tubereke. Urumva Muhozi par contre we yayiciye umurya, ari kuvuga yuko Leta Zunze za Amerika nizinanirwa kujyayo ngo be kwirirwa bohereza ibyitwa division. Ni nk'ingabo ubundi ziba ziyoboye hano mu Rwanda. Turabizi ko division ni division y'amajyaruguru, division ingabo ziba ziri mu ntara, ku rwego rw'intara. None aravuga ati mwebwe mwe kohereza y'ingabo ziri ku rwego rw'intara, njyewe iz'akarere, iza brigade imwe njyewe yabakorera akazi ni mu mpuruhushya. Ati icyumweru kimwe naba rwose nteye Teheran. Abanya-Iran nabonye bari kumuha n'agasopo bamubwira bati wacyana we, ujye uvuga ariko Iran uyikure mu kanwa kawe, n'amagambo bavuze kuri Israel ngo mwayirwanirira.
ngo kubera ko ngo harya bahuriye ku kwemera kirisito. naje kureba mbona Kampala iri hagati y'ibirometero 3,300 ngaya n'ibihumbi 4,100 uvuye i Teheran, which means misile barashe muri Diego Garcia yakora ni Kampala. So ngira ngo bahambwe ngo asibe, kandi ni umugabo wabonaga asa naho ari ni nka intelligence cyangwa se umusivile wo muri Iran, amubwira ngo nasibe tweet izo tweet kuko twebwe ntabwo tujya tugerana ibiganiro bimeze bityo n'abantu batazi ibyo barimo. na ambasade ya Iran mu Bugande yaranditse iravuga ngo uyu muntu akwiye kujya muri African Got Talent nka mu entertainer n'ibyo akeneye. Urumva ni nk'uko wamugeranye kuba atajya gukina muri Jenny's Comedy, nibyo bye. Urumva so Iranians bashobora kubikora nka jokes, ariko buri gihe cyose igihugu cyose kiri muri range yaho misile z'abanya-Iran zagera. Faut faire attention abanya-Iran, ntago nuko tugira imana wenda bakaba bagendera kuri ntuza kuri fatwa ni amahame ya Kiyisilamu ababuza gukora ibintu byarimbura imbaga cyangwa se kwihutira guhora urugomo bakagenza gake ku buryo kabanza bakakuburira. Ntabwo ni gakeya, nta n'ahantu mu mateka bizwi Iran yigeze yataka bwa mbere, nta nahamwe. Buri gihe bakora ku buryo basanga muri position ya retaliation, watubabaje tugomba kugira ibyo dukora kugira ngo tukwishyure. Operation zabo bakunda kuzita true promises. Yego, true promises ni amasezerano ya nyayo. Ibyo rero byo kohereza boots on ground ku banyamerika birashoboka, bashobora kubikora. Yego, ariko ziriya ngabo nizo gusekiriza akarere ko hagati ko mu burasirazuba bwo hagati. Ariko baramutse bashaka kohereza ingabo muri Teheran, ntabwo bohereza ziriya ngabo tuvuga ngo 3,000 yego, no, bohereza ahubwo elites abitwa intoranywa. Ni intoranwa ku buryo babita Navy Seals, ariko haba harimo n'andi matimu menshi nyine baba bafite utundi tuzina biyita mu matimu yabo, ku buryo boherezayo nk'abantu nka 20 bagiye gukora a specific target mu nzira, bakayikura mu nzira. Harya nibo bagiye kwa Maduro. Yego, na Maduro cyangwa ni Delta Force. Delta Force niyo yagiye kwa Maduro. Ntabwo ari abanabi. Ariko Delta Force buri ikintu cyayifashije, hari umusirikare umwe wo muri Venezuela wavuze ko bakoresheje intwaro n'ubwa mbere yarayibonyeho, nta nubwo yayibonyeho yarayumvise gusa. Ni intwaro n'ubwo bataraba specific ngo bavuge uko yitwa, ariko ntuyibona ntuyigira ute. Abantu bumvise urusaku rw'ubwoko batigeze bumvaho, bapfa amatwi, bavimunyuna, amaso aratukura, abantu bagihumure, ku buryo bongeye kugarura ubwenge nka nyuma y'amasaha nkangahe. Maduro bamutwaye bari kubireba kuri televiziyo nabo, nibwo bari kukanguka, bari kuvuga ati niki cyadukubise. Urumva ni za ntwaro bajya ku ubwo ntabwo ari biological weapon iyo ngiyo. No, ni sonal, ibyo bita amasonal. Ni ubwoko bw'amajwi aba yararemwe agashyirwamo imbaraga ku buryo amajwi arenze urugero rw'amadesibeli, urugero rw'umutwe. Amatwi yacu afite range ya desibeli twumvamo. Urumva iyo urusaku rukabije twebwe iyo tukirwumva ruba rukiri muri range dushobora kwihanganira, dushobora kumva. Ariko nk'isi batubwira yuko ifite urusaku rwinshi ikora mu rugendo rwayo, iri kuzenguruka nk'izuba. Ikora urugendo rurimo urusaku rwinshi rukubye nk'urw'indege inshuro miliyoni, ariko ntabwo ruri muri range y'iby'amatwi yacu agenewe kumva. Urumva ku buryo bakubwira ko niyo ntwaro yo iri muri range y'amatwi yakumva, ariko ikagusakuriza ku rugero rw'uko nta kintu ubwonko bwawe bwakongera gukora. Ibyo iyo babigerageje ubona nk'amafi yo mu nyanja yo muri za Atlantique na hehe, ukabona abascientifique bajya babitangamo raporo, ugasanga amafi yapfuye ku nkengero batazi icyayishe. Hari intwaro bagerageza bakavuga ngo ni za tsunami, bimwe bakabeshyera abitwa ba Melissa ngo ni umuyaga witwa Melissa ngo wabiteye, kandi wajya kureba declassified nka ntuza yigeze kubivugaho, WikiLeaks yigeze kubivugaho ko ari intwaro
bagerageje iteza impanuka, iteza imyuzure muri Haiti. yego cyagihe abantu bajya gufasha Haiti urumva za 2010. Ibyo rero hari intwaro z'ibanga batajya batubwira, keretse arizo bakoresheje muri biriya bintu, naho kandi barazifite birashoboka. Ariko na Iran igivuga yuko mu bubiko bwayo harimo intwaro bataragerageza na rimwe, ni ukuvuga ngo batarakoresha kuri tele na rimwe. Ubwo rero iyo abantu bakwibwiriye ko biteguye kurwana amezi 6, ndeba muri development y'iki gihe impamvu yo kwegeza inyuma ultimatum bari batanze iminsi 4, ubu bagize 10, bibongeyeho iminsi 10. Iyo minsi 10 ngo niba batabikora ngo bazarasa ku bigo bikora igufu. Ariko na Iran nayo igasezeranya ikavuga ati muri True Promises ibyo twagusezeranyije turabiguha neza, nubikora ubwo natwe tuzarasa bene ibyo ngibyo muri Israel ndetse no muri ibi bihugu by'inshuti zanyu. Trezor, hari ikibazo gikomeza kugaruka, kuki Iran itarasa muri Amerika? Urabyizeye ko ari ihame ko itarasayo? No, urebye aho intambara igeze, hari ni FBI ni CIA yari yavuze ngo muri California ngo ishobora kuharasa bla bla bla. Ntabwo baranatubwira icyari cyabaye ku ruganda rukora igitoro muri Texas. Rwarahiye, nta wavuze niba rwararashweho cyangwa iki. Hari nibuka neza muri Leta Zunze za Amerika hari ikigo cyinjiriwe ngo kibwamo drone. Yego ikigo cya gisirikare abantu bakaza bakiba drone 3 ngira ngo. Bakiba drone niba ari 3 niba ari 5 sinibuka neza. Ariko byo byabaye mbere ntabwo ari muri yego nyine ni ibya mbere. Ariko why not izo drone ziri equipe na AI, ni drone zishobora gukora mu bintu by'ubutasi cyangwa se nta wamenya niba bari bagiye kwiba drone kubera ko bazayigurutsa cyangwa se bashaka amakuru ayibitsemo. Ibyo ngibyo ni ibintu wakwibazaho, ni bande ese ko bo bagira uburyo bw'ubutasi bwo kwinjirira ibindi bihugu. Bimwe nigeze kubona muri ntuza muri Iran bashyizeho unit yo gushaka no gukurikirana abantu bakora ubutasi b'abanya Israel, mbega batatira Israel muri Iran. Hanyuma uwo bayihaye ngo ayiyobore basanga ni umunya Israel nawe. Yego. Urumva ubwo bucengezi rero buri kuri urwo ruhande sintekereza ko ari bo bonyine barufite. Iran kubera iki tabifite nabo bacengezi bari muri ntuza muri of course muri Amerika na muri Leta Zunze za Amerika. Iyi myigaragambyo turi kubona se utekerezwa ko itewe inkunga n'abanyamerika gusa, just gusa? None abanyamerika ushobora gusanga bafitemo abantu bagakukeza ntambara bavuga batari ko twigaragambye twigaragambye. Abanya-Iran babafitemo. Yego. Birashoboka. Kurasa rero ku butaka bwa Amerika. Birashoboka, mbere na mbere birashoboka. Range misile za Iran yavuze yuko ifite amagenerasiyo agera kuri 16. Kugeza aka kanya baratubwira ko bageze muri fata ya 3. Hari ibyo bita cluster ammunition, ni ubwoko bw'amamisire, ariko iyo bavuze ngo cluster ammunition ni za misile zigera mu kirere zikireba mu tundi tuntu twinshi. Noneho buri kamwe kakajyaho kagiye. Babitwereka mu rwego rwo kutwereka yuko bafite ubushobozi bwo kurema intwaro tutari tuzi ko bafite. Ariko hari n'ubundi bwoko bwa misile imwe irasirwa muri Somalia. Bavuga ko ari Iran gusa n'Uburusiya bafite bene ubwo bwoko bw'izo misile. Abanyamerika bamaze imyaka 20 abascientifique babo bari kwiga uburyo iyo misile ikoze ngo bakore nkayo, n'ubu ntibarabishobora. None se igihugu kimeze gutyo kiri kuri iyo level mu kurema intwaro, uretse ko batakora itangazo bavuga ko bafite misile iri kuri range y'ibihumbi 12 yagera muri Washington. Ariko ntabwo reka zibanze ndebe ntoza Washington, distance iri hagati ya Washington na Tehran mpite nkubwira. Urumva ntabwo rwose ari ibintu ntekereza ko bananirwa. Rwose ngewe ndi persuade, kuko n'ubundi nureba uzasanga nk'iriya misile barashe
muri ntuza muri Diego Garcia ntabwo bigeze bashyiramo muri izo misile ebyiri bohereje ntabwo bigeze bashyiramo warhead na ikintu kiri buturike kigatera dega. Imwe yanaturitse itaragerayo indi isenyukirayo ari nk'ubutumwa bwo kubereka ngo aho Diego Garcia dushaka twahakubita. Urumva naho ibirometero ari ibirometero 10,200 hagati ya Tehran na Washington DC. Yego urumva nyine nashyizemo 12 kugira ngo nisigiremo range ya ntuza. Yego umuntu ufite misile intercontinental ballistic missile uko yayiremye abagomba kuba yatekereza ngo ese izihari ku isi zifite ubuhe bushobozi, ese twebwe tubura iki kugira ngo tuyikore. Imyaka bavuga ko bamaze igihe biteguriye intambara imyaka 40, ntabwo abanyayirani nakubwiye ko bakoze iyo misile irasirwa nka torpedo. Urumva ahantu ngo ibera iraswa nka torpedo yagera kuri surface hejuru y'amazi igahita ihinduka misile nk'izi tubona nyine ziba launched zivuye kuri ibi launchers. Urumva barabigerageje abanyamerika ntabwo barabishobora. Urumva icyo kintu nicyo kinyereka yuko bashobora kuba bafite n'ibindi bintu tutazi, kuko hari ibintu bafite byitwa imijyi iri ngo nuclear cities cyangwa se aho baremera nyine bya kirimbuzi byabo ni naho baremera n'ibyo bimisile balistike byabo. Imyaka 40 n'abantu bafite ubwo bushobozi bananiwe kurema intwari iri muri range se yo kuva muri Iran, bazi n'ubushotoranyi bw'aba mu burengerazuba, bidentify ubundi abanzi babo n'intera baherereyemo. Yego bakora misile bagendeye kuri izo data. Ntabwo rero wambwira ngo ntabyo bafite. Kuba batabikora ni ya ntuza strategy yabo yo kuvuga ngo banze tubabaze ku rugero rw'uko tubona nta yandi mahitamo. Kwihangana kwacu ugushyire aho dukwiye yego. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Hari bifite se? Yego ndabifite hano, mwaza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu ariko hariya hari kibanza na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hano haturangewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe
mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784733341 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Hanyuma turimo wenda dusatira umusozo. Umuhora wa Hormuz umaze igihe ufunze, abantu bamwe baravuga bati ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli birazamuka. Nagiye mbona mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika barimo bafata ingamba, hari aho bafashe ingamba zo kuha imodoka rusange rizo zifite priorite mu kunywa ibitoro. Ahenshi niko bisigaye bimeze. Yego, mu bihugu nka Afurika y'Epfo nabo barimo barerekeza amaso ku ruganda rwa Aliko Dangote muri Nigeria. Ibihugu nka Ghana nabyo biri mu ngamba nk'izo. Uyu muhora wa Hormuz urabona Irani izakomeza kuwufunga cyangwa Irani izageraho ishake ko isi yigirira yumva impamvu iri kurwanira bwete reka tube tubarekuriye tubereke ko twe tutari babi nk'aba baduteye kugira ngo nyine yikururireho abantu. Irani nta mpamvu yo kwirirwa ishyira imbaraga mu kwereka isi ko ngo ariyo nzira karengane. Ibintu biri clear. Bo bicara hariya bakavuga bati finalima abantu baduteye, iyo babajije impamvu baduteye nabo ubwabo barajijinganya ntibazi impamvu baduteye. Leta z'Ubumwe za Amerika ntizizi impamvu ziri kurwanira intambara, ahubwo witega ikintu gishobora kutaza kuba cyiza niba Washington ishobora gutangira kubusanya imvugo na Tel Aviv, kubera yuko hari biherutse kuvugwa na Marco Rubio, abanya-Israeli babyenterpreta ukundi kuntu ku buryo i Washington barimo baravuga bati none se uyu muntu utangiye tutari kwizera neza niba agishyigikiye intambara yacu, nubwo se tuba tuzi ko ari abantu nyine batabusanya, ariko bitangiye kunurwanurwa ko muri iki gihe ubundi Benjamin Netanyahu yari yayirijeje abanyamerika ko ibyo bintu bizaba very quickly. Objectif yabo ya mbere yari ugukuraho ubutegetsi, bari babahaye uburyo ngo intasi ziri muri Irani za Mossad n'ibiki byose bazakora incitement mu baturage bagahita bakuraho ubutegetsi. Mbega Leta z'Ubumwe za Amerika zagiyemo, ubundi uyu twita Marco Rubio ndetse na Steve Witkoff ntabwo bari bashyigikiye 100% intambara, kugeza igihe babaye convinced ko koko iyo izaba ari operation y'iminsi itarenze icyumweru kimwe cyangwa bibiri. None babonye birenze batangiye kwibuka ko babeshywe. Israel nayo ibonye batangiye kugenda bigura intege, nayo itangiye kubareba nabi. Icyo kintu kirakwereka ko nitureba uburyo ibintu bihagaze aka kanya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangiye guhatwa ibibazo. Hamaze gutangwa ama petition niba ariko nabyita agera kuri 3 yakozwe n'abantu bo muri cyane cyane bo baturutse mu ishyaka ry'abademokrate asaba ko Donald Trump yakweguzwa. Uyu munsi hategerejwe yuko binashoboka ko hakorwa indi bid yo kusaba ko yeguzwa. Kubera iki? Imyigaragambyo yabaye muri Leta Z'Ubumwe za Amerika miliyoni zigera ku 9 ziri muri Washington, ziri muri Minneapolis, ziri muri Chicago, ziri muri Dallas, ahantu henshi kabisa, imijyi myinshi irimo imyigaragambyo aka kanya. Icyo basaba ni kimwe, murangiza iyo ntambara. Kubera iki? Bya bindi bavugaga by'igitoro kiri kuzamuka bigera ku madolari 113 ku kagunguru. Urumva abanyamerika biratangaje kubona umunyamerika muri Amerika ari kugura igitoro ku madolari 2.5 litiro imwe, 3,000 y'amanyarwanda. Kandi Leta Z'Ubumwe za Amerika ariho hantu twari tuzi ko igitoro kiba gihendutse. Ntabwo ibyo bintu barabyumva neza. Rero abanyamerika batangiye kuvuga ko ibyo bintu bitumvikana, uretse no kuba birya bije y'igihugu birapfiramo n'abasirikari b'abanyamerika, hanyuma byangize ekonomi y'umuturage, ubukungu bwose bw'umuturage muri rusange. Ibi ngibi hari abatakibyumva rwose kandi ni ibintu byumvikana. So umuhora wa Hormuz
ntabwo abanya irani bakeneye kuvuga ngo tugiye kurekura ngo kugira ngo mubone ko ngo tutari babi, no. ubwo uza hano impereye icyo kibazo uribuka Putin hari igihe yigeze afunga ingano ageze aha aravuga ati abanyafurika mwe tuzanazibahera ubuntu like ibintu nk'ibyo, nawe yigaragaza nk'umucunguzi wari warafasha abaturage ku gifu. Ibyo bintu kugira ngo umenye ko bo bari seriye, ejo habaye inama i Paris yahuje abanyamabanga, nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita umunyamabanga ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize G7 G7 baganira ku muhora wa Hormuz. Bati mu magambo makeya abanyaburayi bo baraseta ibirenge bavuga ati iyo ntambara ntabwo ari iyacu, ariko abanyamerika Marco Rubio yavuyemo yaravuze ati niba mukomeze kuvuga ngo ntabwo ari iyanyu iyi ntambara, twebwe turanabireka noneho umuhoro umufunze, kubera ko twebwe igitoro kinahanyura ni gikeya, ikizi iwacu ni gikeya cyane, n'ikimenyimenyi twebwe twifitiye ikindi gitoro twashimuse muri Venezuela, n'iwacu dufite indi reserve nini cyane, ntabwo twebwe rwose turi abantu ntabwo dukeneye Hormuz. Na Donald Trump mbere yari yabanje kubivuga icyo kintu, ariko kirakwereka yuko ni kubarabura, kubabwira yuko mwebwe banyaburayi Hormuz ni mwebwe ifitiye akamaro, ariko kubibafitiye akamaro ntabwo bisobanuye yuko umuti waba ari uw'intambara. Kuko Irani niba ubyibuka neza, Abbas Araghchi yaganiraga n'ikinyamakuru kimwe cy'abanyaburayi, ababwira yuko bene wabo ibihugu bigera ku 8 bimaze kumwandikira kubasaba ko byibuze amato yabo yazajya arekurwa kwa je mu ibanga rikomeye. Nta nubwo ari n'ibanga rikomeye. Ubu ngubu parlement ya Iran iravuga iti musetinga amafaranga afatika ubwato buzajya bwishyura kugira ngo umusoro wo kunyura. Ariko muri iki gihe cy'intambara ubwato bushaka kuhava babwishyuza miliyoni 2 z'amadolari, kuko barimo na risk yuko twaburasa cyangwa se tukabwira abahuti bakabuturasira. Ni murenga ahangaha urumva hariyo n'amato menshi yafashwe bugwate hariye, abazi ubwenge barishyura. Abahinde bamaze kuhanyuza amato agera kuri 5, bari baravuze ngo amato yabo yageraga ku 10 bayahe passage. Iran irabibemerera, ay'abashinwa ntago bajya bakubwira niba yahanyuze cyangwa atahanyuze, kuko bo basanzwe bafasha, bari gufasha Iran muri intelligence na radar kumenya buri icyato cy'abashinwa kinini cyane kiba hariya mu nyanja mu nyanja ya Perse, nicyo kibafasha cyane, kandi abanyamerika barakiza ariko batinya kukirasa. Nicyo kibafasha mu kubaha amakuru. Mu kubaha amakuru. Biranazwi neza yuko n'Uburusiya buba supplying intelligence, ariko nta kintu babikoraho. Ibyo rero ni ibintu bikwereka ko iyi ntambara ibamo irimo utundi duhazi tutazi, barumva kuri ku muhora wa Hormuz uri kuvuga rwose Iran ntabwo izapfa kurekura, keretse nyine muyisaba imbabazi, abazi ubwenge bazi uko babigenza kugira ngo bahanyure. Yego. Ntabwo ikeneye kukwinginga, niba ushaka kuhanyura ku ngufu barakurasa, bamaze kurasa y'ubwato bwinshi. Ntabwo ari ibintu bya teori bya bintu byo kukanga ngo nuhanyura ngo turakwasa, barakwasa da, barakumanyura. Ni true promises. Ni true promises. Hanyuma Afrika muri iyi ntambara, ejo bundi twabonye ibihugu byahuriye mu kanama k'uburenganzira bwa muntu Geneve, tubona u Rwanda ngo ruramagana ibitero bya ubushotoranyi bwa Iran ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, n'ibindi bihugu bya Afrika bimwe bitora byemeza uwo mwanzuro. Ibihugu bya Afrika muri iyi ntambara bite? Ibihugu bya Afrika niba biza ubwenge, cyangwa niyo twavuga Afrika antite se Afrika iyobowe na Neva uyaba ntabwo yita Afrika. Nyamara Neva yarabwiye ko ayoboye Afrika, none ari kwitwara nk'uyiyoboye mu gatunguru. Ayoboye abaperezida bose, ayoboye Afrika yose. harya ngo yarababwiye ngo bahaye amasaha 24 yo kuba mwemeje makisa. Ibyo karo gaciyemo, ariko ntiwitege ibintu bidasanzwe kuri African Union, kubera ko Israeli ni umumambure wa African Union w'umutumirwa. So tufite umumambure tugomba kumujya inyuma, keretse Somalia
n'ubundi tuvuga ko ari igihugu kitari stable gisa naho ari ikigumuke. Hanyuma tukagira na South Africa yidekaraye kuva na mbere ahantu hose Israel iri irayibwira ati banza mbere yuko tuvugana nge no kureba ishingiro ry'ibyo uri gukora aka kanya banza nsubize jenoside wakoreye muri Gaza. Urabizi ko hari ikirego South Africa yarezemo Israel. Icyo gihugu cya mbere cyabikoze ku isi. Urumva kidekaraye kiravuga kiti mushake mutwite antisemitique ariko mugomba kubazwa ibyo mwakoreye muri Gaza. Ntabwo Israel izakibagirwa. Ntabwo izakibagirwa ariko ubu ngubu hari umunyamerika washyize hanze documentaire yitwa BB Files. Twari tuvuye muri Epstein Files. Ubu haje BB Files. Ubwo ni Netanyahu. Ni Netanyahu Files. Netanyahu abantu ntabwo bazi ko hitwa BB. Urumva Benjamin Bibi Netanyahu. Yego urumva. Ubwo rero izo files nazo ziraza zijya muri uwo mujyo wo kwerekana ibyaha yakoze muri Hamas, uburyo ari jenoside Palestine. Narimvuze muri Hamas, muri Gaza, muri Palestine. Bazaza banagaruka ku kuba ibyaha birimo ruswa no kwigwizaho umutungo no gukoresha priorities z'intambara mu rwego rwo gukwepa ni survival mode. Baravuga bati wowe ushaka guhunga irangira ryawe ukoresheje intambara. So urakoresha abanyayisirayeli nka bouclier ime kugira ngo bo bapfe wowe wiproteje ntubazwe ibyo ugomba kubazwa mu nkiko, ntubazwe ibya Gaza, ntubazwe ikintu icyo ari cyo cyose. Ibyo rero bizaza nabyo ubwo turaza kubiheregeta gatoya tuzabikoreye ikindi kiganiro BB Files. Ibyo rero birajyana nuko warumbajije abanyafrika barafata bate ibi ngibi. Hari ingendo zagiye zikorwa buriya murabizi neza ko Bibi Netanyahu n'ubundi yaje hano mu Rwanda mu gihe kitari cya kera cyane. Niba mubizi uburyo imihanda yari yapanuwe ni umwe mu bantu bari bafite security ntigeze nongera kubona. Nanjye nanyuraga ku mihanda nkabona abagabo bambaye utuntu mu matwi b'abanyayisiraheli nkavuga ntumenya ari noneho bashimuse security yacu. Ngira ngo hari ubundi abandi baraza ariko Leta z'Ubumwe za Amerika n'igihe Bush yazaga ahangaha security ya hano ibisa naho bayenkorpoye baba bari kumwe nayo mu gihe abandi bakuru b'ibihugu bo baraza bakakubwira ati yego wagendana n'umwe cyangwa babiri bakwegereye ariko abandi bose ni abacu. Urumva ariko kuri Bibi Netanyahu ni ibindi. Urumva uwo mugabo rero ntabwo yaje hano gusa, yagiye muri Kenya, yagiye muri sensibilisation yo kubwira ibi bihugu ko Israel icyo ari cyo, cyane ko ubutegetsi bwari buri muri ibi bihugu uretse mu Bugande kandi impamvu batajyayo nuko nyine ubugeza ngendo ziba zarabaye mbere. Ariko ahandi habaga hari abategetsi bakeneye kumva alignment y'ibihugu byabo na Israel. Urumva kandi ibyo byarakozwe. Kimwe mu byo bari bakeneye ko ari kugira ngo barinde source ya Nile. Beti tuzakora imishinga, tuzajya dutera inkunga imishinga yo kubungabunga uru ruzi kugira ngo rujye ruzamuka rugere iwacu rukiri ruzima kwa urubogobogo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ari urubogobogo. Niri ntabwo ushobora kuba urubogobogo uko iteye. Ureba Nyabarongo ukuntu imeze, Niri nuko ari nabwo mwabonye ibishanga bimwe bitangira gutunganya. Yego urumva imishinga myinshi ibyo ngibyo abantu ntabwo babizi ariko iyo urebyemo n'abanyayisirayeli bayitera inkunga. Kubera iki? Bakeneye ko Nili izamuka kuko Nili igeze muri Egypte bafite amarezo yohereza amazi muri Israel. Mbibutse ko Sinayi buriya ni ya Israel nuko abantu batajya babyibuka. Ubundi Israel yari yarahafashe ariko iza kuharekura mu masezerano y'amahoro. Ariko bashyiramo clause yuko Sinayi bayisubije Egypte ngo ibihahinga cyangwa ibihakoresha ariko haracyari aha Israel. Ibyo rero ni ibintu byinshi umuntu arebaho ukahita ubona yuko Israel ifite influence nini muri Afrika ku buryo bigoye kubona ibihugu byo muri Afrika bitanga statement yeruye y'ahantu bihagaze. Haramutse hari against Israel ntabwo bazabivuga, bahitamo kwicecekera. Yego. Ariko u Rwanda rwo ntabwo bitangaje kuba rwavuga ngo rwamaganye ibitero bya Iran. Ku bandi
baturanyi Yego. ntabwo rwigeze ruvuga ngo mu bitero bya Iran Kuri Amerika. kuri Amerika cyangwa kuri Israel bavuze abo ngo bo ni biriya abantu bihugu. bari mu ntambara ahubwo abandi baturanyi twibuke yuko ubu ngubu hari abacuruzi bajyaga bohereza imboga n'imbuto ejo bundi ntabwo wabonye inkuru ku gihe Cyane. bari kuvuga amamiliyoni bari guhomba rero u Rwanda avoka z'u Rwanda zajyaga hariya icyayi Katari Dubai yego u Rwanda rero ruravuga ruti nyabuneka mwaretse kurasa aho hantu ko muri kutwicira isoko Katari akaba n'umufatanyabikorwa w'u Rwanda Omani Yego. nuko Yego. biriya bihugu nyine you see iyo urasheyo rero burimo biratubabaza. uderanje inyungu z'u Rwanda. biratubabaza Yego, reka dusoreze kuri iyi myigaragambyo za New York, za Washington, za Los Angeles na za Tel Aviv nk'uko twatangiye tubivuga. Hari kuba imyigaragambyo yamagana Donald Trump ndetse na Netanyahu. Iyi myigaragambyo abateguye imyigaragambyo baravuga ko Trump ashaka kubategeka nk'umunyagitugu, baravuga ngo no kings yego muri Amerika ubwo. ubundi bayise no kings protest Yego. Trump rero we umuvugizi wa White House Caroline aravuga ko ibyo ari ngo ni abanyamakuru bahembwa kugira ngo bakurikirane iyo myigaragambyo gusa kugira ngo baderanje Trump. Yise ngo Trump derangement therapy sessions niko Caroline yavuze. Iyi myigaragambyo rero hari icyo ishobora gutanga ku mpande zombi muri Israel no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye wa mugani no kuderanja aba bategetsi bombi. Reka kugira icyo itanga biragoye ntabwo ari ubwa mbere bigaragambije nuko wenda ubu ngubu byabaye ibintu bifatika niba ubyibuka neza muri Minneapolis n'ubundi iki kigo cyitwa ICE gishinzwe kwirukana bimukira kigeze kurasayo umugore mu minsi ya vuba cyarashe umugore nyuma nko muri interivali y'icyumweru bongera kurasamo abandi bantu bikurura akajagari haba nk'imyigaragambyo ndetse hariho n'abantu baje muri Washington DC n'ubundi nabo kwigaragambya hari n'abegujwe ariko muri ICE yego ntabwo ariko byafashe ampleur nk'iyo bifite ubu ngubu turavuga miliyoni 9 across the country ni abantu bafatika n'ubu bwose ubagereranyije na miliyoni hagati ya 340 zituye Amerika ntabwo ari benshi cyane ariko bashobora barahagije kugira ngo unabarebye uko bari bameze it's a big crowd n'ibintu hari n'ibihugu ku isi byinshi bidafite miliyoni 9 z'abaturage. Yego urumva rero ubutumwa bwo bwatanzwe turashaka ko Trump uva hano aka kanya babyanditse bakoresheje ukuntu nyine abantu bipanga ku turongo bakandika ku buryo urebeye hejuru uhita ubisoma. Abantu bibuke wenda nk'iyo ari akarasisi kabaye muri stade uburyo ingabo zandika umubare runaka gutyo babyanditse rwose bati we want Trump out now. Barabari no kings no lies ntabwo dushaka abantu bakomeza kutubeshya ntabwo dushaka ubwami ndetse nta nubwo ari ubwami ari Donald Trump gusa bari kuvuga bari baravuga bakoze urutonde rw'abami 10 badashaka nuko n'abami bose bo mu Burayi uhereye ku muri Norvege wa Denmark wa Ubwongereza mu Butaliyani harya nabo baramugira oya ni prime minister abataliyani bagira prime minister ariko bagomba kuba bafite n'umwami birashoboka no ahubwo abespanyol nibo bizwi neza ko bafite umwami urumva ni ibihugu byose bifite abami na Netherlands bayivuzemo n'icyo byose no kings ariko ngiye nkabona ariko numva Trump we bari kumwita ko yigize umwami mu gihe hari aho wenda basanzwe bafite banabayoboka urumva abo protesters nabo ubwo bantengushye hariya buriya umuntu ukomeye ufite ibyo yakugabira avuze ijambo rimwe iyo akubajije ngo urashaka iki utangira ukavuga uti urabona nshaka indi kamera ariko na terepiye ariko rero n'imashini buriya ndibutse we na televiziyo y'imodoka yanjye nayo ifite ikibazo aravuga ati umva ako gafagitire ndagakavaringa no we banza umbwira ushaka iki urebamo kimwe mu byatuma twa tubazo twose wavuze uvuga ikintu kimwe yakora kikagufasha kudukemura ndashaka 5M USD yego ukavugira rimwe ukavuga uti njyewe nshaka ibi ubizi neza ko byakemura n'abo bantu baje kwigaragambya utamenya ibyo bashaka barimo baravuga bati Trump wadushoye mu ntambara
urumva hanyuma bakavuga bati hinjiriyemo n'abandi bahita bavuga bati dayeri Trump watubujije uburenganzira bwo kwiryamanira duhuje ibitsina. hari n'abari kuvuga ngo release Epstein files. Trump mbega basabiye rimwe ibintu byinshi ku buryo njyewe bari kubisaba navuga nti nta nubwo muzi ibyo muri gusoma noneho ahantu namenye ko batari seriye mwongeyemo ngo turashaka ko abami b'i Burayi bose bayegura abami b'i Burayi ko baba b'i Burayi mwebwe mukaba muri kwigaragambiriza muri Amerika muri gusaba by'abami b'i Burayi ngo baveho bimaze iki finally ku buryo iyo usabye byinshi icyo wahereyeho turakibagirwa. none se murashaka ko intambara ihagarara cyangwa murashaka ko dukuraho abami b'i Burayi cyangwa murashaka Epstein files nyine ugera aho ntumenye. rero umereye kuri icyo ngicyo ntacyo niteze kuri iyo myigaragambyo ko n'abigaragambya ntabwo bazi icyo bashaka. ikindi cyatuma mvuga ntyo ni uko izo petition narindi kuvuga yaba izo kweguza Trump ubu baramutse bayimukubise yaba ari third impeachment mu mateka ya Amerika niwe muntu wagerageje kweguzwa inshuro nyinshi. urumva baramutse babimukoze ntabwo n'ubundi byapfa gukunda. ni nk'uko iyi ntambara igitangira habayeho amatora muri Congress, House of Representatives ndetse na Senate, iyo bose bahuriye hamwe n'abantu baba bari muri 523 na 32 maybe. urumva harimo abasenateri 100 n'abandi ba House of Representatives nyine ubwo abarepresenta nabo wakwita nk'abadepite ariko tubita bose congressman. urumva bose baratoye ngo barebe niba intambara yahagarara bananirwa gupasa. ni ukuvuga ngo birananirana kuyihagarika kubera yuko umubare w'abari bayishyigikiye wakomeje kuba munini. ukibaza ibyo bintu birazwi neza yuko muri Amerika abayishyigikiye ni bakeya, ariko cya kintu cyitwa AIPAC kimwe gishinjwa ko cyakoze inama ahangaha i Kigali ari nayo bishaka yaragize gutya na gutya. urumva gifite influence nini cyane ku buryo ibintu byose byanyujijwe mu nzira ya administration ntabwo bishobora kugira icyo bigeraho. bafite ukuntu baganiriza abantu kandi ntugire ngo ni ibiganiro biba biryoshye. hari ibiganiro bakubwira nk'uwitwa Senator Sanders n'umusenateri bakomeye cyane. ni umwe mu bantu bavunira mu mavi uvuga ati ibi bintu simbyumva cyangwa iki batabyumva ntabwo babyumva, ariko bashobora nko kumureba hateranye nk'iyo nama yo kwemeza ikintu bakamwereza nk'agafoto k'umwana we n'umugore we wenda bavuye muri supermarket real time bakabikwereka bati aka kanya tuguhamagaye dore umugore wawe bavuye muri supermarket n'umwana wawe bagiye mu modoka nini kandi dushaka nyine tora ntabwo bakuvugisha ibintu byinshi. urase ntabwo uri butore neza agahita by'amanyama kuri famiye zacu tutora. niko leta zimwe za Amerika zikorwa muri hano baratubwira ngo ni demokarasi, ariko ibintu mubona mu mafilime à un certain point c'est une réalité. ni realite rwose. nabibonye ejo bundi mbere ya COVID-19 bahanje kutwereka filime ihitegura. ni ibintu bigaragara. n'ubu bari kuvuga ibintu by'ibivejuru maze mbona GD Vance abivugaho. Itonde uzabibona nabyo bigiye kuza. wimvanga izaza kurwana intambara. anyways Terezo, hanyuma se kuri twari tuvuze kuri Trump, kuri Netanyahu wakomeje uvuga ati arimo arahunga corruption, arimo arahunga Netanyahu reka turebe imyigaragambyo ya Tel Aviv, ariko buriya ntabwo ndamenya neza Israel ukuntu iteye, ubutegetsi bwayo ukuntu buteye. abaturage bayo ntabwo uko bakwigaragambya kose ntabwo bakuraho ubutegetsi. kubera iki? nahoze ndeba mbona ngo groupe ya WhatsApp yatangijwe n'abantu 4, ubu ngubu bimaze kugeramo abantu 1000 b'abanya-Israeli bashinze umuryango. urumva aho kujya gutura muri Libani y'amajyepfo. barabizi ko ubwo butaka atari ubwabo, ariko iyo bibabajije rwose bakwereka n'ikarita bakavuga ati twebwe umukiza Mesiya yadutegetse ko ubutaka bwose bwanditswe muri Torah
ko ari ubwa Israel tugomba kubugaruza. Urumva ibi bintu bishingiye ku myemerere ugendamo gakeya. Abo bigaragambya batangiye kumva ko iby'imyemerere nta hantu biri kubajyana, bari kubipfira cyangwa iki. Mu gihe hari undi mubare munini w'abanya-Israeli b'abazayonists binjiye muri iyo teori y'abazayonists ko bagomba gusubiza Israel ko yari imeze. Hari cyitwa Great Israel. Iyo urebye no kuri uniforme y'abasirikari b'abanya-Israeli, hejuru munsi gatoya y'idarapo rya Israeli habaho ikarita ishushanyije ya Great Israel, irimo izo za Libani, irimo za Jordan, irimo kugenda ukageza muri Mesopotamia, ubwo ni muri Iraq na Iran, irimo ahantu hose, harimo kugera no kuri Sinai ku nyanja. Ni ukuvuga ngo birenga n'inyanja itukura bikajya ku ruzi rwa Nili, guturuka kuri Nili kugera kuri Efurate. Ubwo butaka ngo ni ubwabo bwose. So abantu rero bameze gutyo ntabwo wababwira ngo bareke intambara ngo bishoboke. Babivuga ko ari umukiza wabo wabibabwiye ko kandi niba atabikora atazagaruka. Ahubwo ubwo abanya-Israeli bamwe bazi ubwenge bari kwihongera. Ahubwo uzatangira kumva batangira no gushaka uko bikuraho identity yo kuba umunya-Israeli. Kuko finally iyo myumvire yonyine irakumvisha yuko abo bantu bazarwana paka. Abandi nabo bari muri ibyo bihugu nabo niba baragukanguka, Iraq yaciye umubano, barangije kwideklarara ko nibiba ngombwa bari buze kurwana kuri Iran. N'abantu abamaze guca kenge bose. Abamaze guca kenge bose barabizi neza ko iyi ntambara ibaziye. Israel ari umwanzi wabo. Ko iyo bavuze bati noneho ikibazo si abasuni ni nabashite n'abasuni cyarimwe, Israel ni ikibazo nako Islam ni ikibazo. Ibyo uzabyumvana n'abantoza n'abantu Marco Rubio barabivugana harya wa wundi Steve Witkoff cyangwa intumwa ya Trump mu burasirazuba bwo hagati. Ariko umwese secretary w'intambara harya yitwa Peter Hegseth. Barabivugana overtoma bakavuga bati Islam iteye ikibazo, ni ikibazo gikomeye. Ibyo rero no bireba mu buryo bwagutse uzabibona ko rwose Bibi Netanyahu afite benshi bazamushyigikira. Ubu ushobora kubona abantu bari kwigaragambya Tel Aviv, ariko ni nka 1% by'abanya-Israeli, ko abanya-Israeli nyine abenshi bumva bamaze kumva icyo kintu. Trezor, reka ngushimire. Ndagushimiye cyane nawe. Wakoze cyane, dukoze kino kiganiro ariko cyumweru, ubwo it will end up iba religious war. Niba bo yatangiye kuba Islam ikibazo, it's a religious war. Abantu babireba neza, it's economic, religious, ariko subwo twavuga ko ari iki kindira na expansionism war na King's Wall. Reka ngushimire Trezor, wakoze cyane. Wakoze cyane nawe. Wakoze namwe abari badukurikiye, tubifurize kugira icyumweru cyiza cy'amashami, ubwo ni kubemera Gatolika, hanyuma tunabifurize kuzatangira icyumweru neza abandi basigaye. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.